Dobrica Ćosić, Koreni. Biografija autora. Dobrica Ćosić se rodio 1921. a umro 2014. godine. Dobrica Ćosić je pisac, eseista, političar i jedna od najznačajnijih figura srpske istorije književnosti druge polovine 20. veka. U književnost ulazi 1951. godine sa svojim prvim modernim romanom Daleko je sunce, u kome se govori o jugoslovenskoj revoluciji, koji je predstavljao kritiku revolucionarnog terora. Roman je preveden na 30 svetskih jezika, a samo u Sovjetskom savezu štampano 1.600.000 primeraka. Zatim objavljuje romane Koreni 1954. godine, Deobe 1961. Bajka 1965. Vreme smrti, tetralogiju od 1972. do 1979. Vreme zla, trilogiju Grešnik 1985. Otpadnik 1986. i Vernik 1990. Vreme vlasti 1 1996. i Vreme vlasti 2 2007. Dobitnik je Ninove nagrade 2 puta za romane Koreni i Deobe. Jovan Deretić o poetici Ćosićevih romana. Deretić navodi da se Dobrica Ćosić razvijao na sličan način kao i Mihajlo Lalić. Njegov prvi roman Daleko je sunce 1951. doneo je nov, nekonvencionalan problemski pristup tematici NOB-a. U njemu je data sudbina jednog partizanskog odreda u Srbiji koji je ostao iza glavne vojske da vodi gerilski rat. Okružen sa svih strana neprijateljem, odred se našao pred sudbonosnom dilemom da li nastaviti borbu ili se rasformirati kako bi se izbeglo uništenje. To je uzbudljiv akcioni roman, ostvaren tradicionalnim realističkim postupkom, jednostavan i čitljiv, tako da je vrlo brzo postao omiljen u najširim slojevima čitalaca. U drugom romanu Koreni iz 1954. Ćosić se vraća u prošlost Srbije u sumrak Obrenovićevske epohe. Okosnicu radnje čini porodična hronika, istorija raslojavanja bogate seoske porodice, sukob očeva i sinova, njeno grčevito nastojanje da dobije naslednika u situaciji kada se biološke snage ugase. U pozadini su dati socijalni i politički potresi tog doba. Novina Korena je pre svega u postupku i stilu. To je poetski psihološki roman u mnogostrčane subjektivne perspektive u kojem se dramatični sudari među ličnostima osvetljavaju iz više uglova, sa stanovišta svih aktera radnje. S Korenima je Ćosić započeo ciklus romana koji svi zajedno treba da pruže romansiranu istoriju moderne Srbije. U Deobama iz 1961. opsežnom trotomnom romanu ponovo smo na ishodištu Piščevih traganja za smislom minulih epoha. To je roman o kontrarevoluciji, Srpski tihi don, posvećen istorijskoj, sociološkoj i psihološkoj analizi četništva. Pisac je duboko potresen strahotama o kojima govori, otuda je njegovo kazivanje uznemireno i isprekidano sa stalnim dramatičnim naglascima, a njegov stil nazvan je patetičnim realizmom. Ćosićeva snaga je u otkrivanju sudbonosnih kolektivnih drama. Stvarni junak romana jeste masa, pokret, dok su pojedinci određeni pre svega kao pripadnici mase i pokreta. Zamisao o romanu kao istoriji zemlje i naroda najpotpunije je ostvaren u vremenu smrti. Prvi i drugi deo objavljen 1972., treći 75., a četvrti 79. Složenoj književnoj kompoziciji sastavljenoj od nekoliko samostalnih romansijerskih celina, u kojoj je prikazana najteža i najsudbonosnija godina u istoriji Srbije, 1915. Poslednji Ćosićev roman Grešnik iz 1984. nastavak je prethodnih i ujedno ostvarenje novog kruga, čija je tema kritička analiza komunističkog pokreta između dva rata. Žanrovsko određenje romana Koreni. Jovan Deretić navodi i žanrovski određuje Korene kao poetski psihološki roman u mnogostručene subjektivne perspektive u kojem se dramatični sudari među ličnostima osvetljavaju u više uglova, sa stanovišta svih aktera radnje. Milan Radulović navodi da Koreni imaju elemente porodičnog, istorijskog, društvenog i filozofsko-kulturološkog romana. Karakteristike romana.
Tema je društveno-politička stvarnost Srbije s kraja 19. veka, obuhvata od 7 do 8 godina posljednje decenije 19. veka i porodičnu situaciju Aćima Katića, predstavnika radikalne stranke iz izmišljenog srpskog sela Prerova. U mnoštvu tema i ideja posebno se izdvajaju motiv porodice i motiv porodičnih sukoba između očeva i sinova, porodičnog porekla i problem identiteta, održavanje kultova srpske nacionalne mitologije, politički sukobi koji dovode do narodnog i porodičnog raskola i iskorišćavanja srpskog seljaštva za niske političke pobune, oblikovanje srpskih intelektualaca školovanih u inostranstvu, patrijarhalna despotija kao kult, uloga i položaj žena u porodici i mnogi drugi. O mnogim događajima u romanu saznajemo iz umetnutih priča. Jedna priča ide hronološki, a kroz tu hronološku priču imamo digresije koje nas vraćaju u neke prošle dane u retrospekciju, kada mi u stvari imamo neku dodatnu sliku o tim porodičnim odnosima i likovima. Na kraju imamo jedan opšti uvid u sve događaje vezane za porodicu Katić. U prologu se javlja letopisac Nikola, kojeg u svoje domaćinstvo dovodi Aćim. Razne špekulacije vode drugi o njemu, a i on sam sebe smatra neuspešnim čovekom i zato ne želi da iko zna bilo koji podatak iz njegovog života. Na sve priče koje su o njemu kružile nije reagovao, ništa nije ni potvrdio ni demantovao. Sam je za sebe rekao u prologu da je on Srbicu prešao i uzduž i popreko i da zna svaki delić zemlje, da zna svaki kamen, da je učestvovao u važnim istorijskim događajima, ali da želi da ostane anoniman, jer kako navodi, za života nije stekao neki poseban ugled, poštovanje, bogatstvo i imućnost. Prvu glavu romana možemo nazvati još i raskid Katića sa Vukašinom i porodična agonija. Druga glava nam oslikava društveno-politička dešavanja, treća glava Adamovo rođenje, četvrta glava epidemiju i Simkinu smrt. Roman se završava epilogom i ponovnim javljanjem Nikole. Nikola odlučuje da napusti mesto Prerovo, gde osjeća da ga više ništa ne vezuje za to mesto i da ga ništa ne zadržava, da i dalje ostane. On u amanet Adamu Katiću ostavlja svoje zapise da bi on saznao istinu o svom poreklu. Ovu istinu ne priča samo da bi je rekao, već i priča da ne bi sasvim umro. Tumačenje epiloga. Nikolino pričanje potvrđuje smisao Šeherezadinog arhetipa. Priča i pričanje su Nikolina svojevrsna odbrana od smrti. Pričam da ne bih baš sasvim umro. Zadovoljstvo koje donose priča i pričanje je u doživljaju koji kazivaju kod slušaoca i u trajanju priče. Sačuvana priča pobeđuje vreme, živeće Nikolina priča barem do Adamove starosti, jer na Adama je adresirana, njemu prenesena, pa će kroz njega i živeti. Ne mogu da se nauživam, miline, kada čujem kako ljudi i kad tebi budu moje godine, slušaju šta zborim. Priča živi kroz one koji je preuzimaju, pamte i prenose. Nikola i njegova priča nosioci su tragičnog osjećanja života, a ja crnu vodu pijem otkad pamtim sebe, veli Nikola, sećajući se detinjstva i tragične roditeljske smrti, očeve na Bagremovom kocu i majčine, izgubljene negde u ludilu. Aćim Katić. Aćim je glavni lik romana, čitava radnja vezuje se za njega, za njegov porodični, javni i politički život. U romanu saznajemo da ima 60 godina, da nije sin Vasilija koji je hajdukovao i borio se u Prvom srpskom ustanku, već da je sin vodeničara i sluge Luke Došljaka. Njegova majka Kata je u kući razvijala kult o Vasiliju, svom mužu, a živela je sa Lukom, kojeg je doživljavala kao slugu. Aćim je uzeo prezime Katić prema majci Kati, želeo je da se ukoreni u tom novom prezimenu sa dosta potomaka. U romanu je prikazan kao surov i grub čovek, bavio se stočarstvom i bogatstvo je stekao prodajom i uzgajom stoke. Željan moći, bio je politički aktivan, poslanik i stalno protiv vladajućih, čini razne zavere preko svojih izvršilaca, jedan od najvernijih izvršilaca je letopisac Nikola. Dovevši Nikolu u svoj dom, zadužuje ga do kraja života. Strahuje da se ne ugasi porodično stablo Katića.
Kroz svoje sinove leči svoje komplekse i samo želi da ostvari svoje lične ciljeve. Na kraju će se razočarati u ideologiju svoje političke partije, razočarat će se i u svoje sinove, jer ni sa njima nije stvorio odnos kakav je on želeo i posvećuje se unuku koji biološki nije njegov. Karakterizacija lika. Svaki pojedinac u korenima je stihija. Biološki oni pomeraju granice prirode i čine nezamislivo anulirajuća dejstva njemu suprotstavljenih stihija. Takav je recimo Aćim Katić, stari radikal, stamen kao zemlja i plodan kao zemlja. Taj ne prašta nikome i ne želi oprost ni od koga. Ne rušim, a urušen u sebi. Zločinac, a žrtva. Surov, a loman ispod kože. Gotov da ubije, da raskine sa sinovima, da žrtvuje svoje meštane zarad lične sujete i prkosa, da ne prašta političkim protivnicima, a da onda oprosti i prigrli kukavičije jaje koje mu je podmetnuto u gnezdu. To podmetnuto kukavičije jaje je Adam, naslednik i dominantan nosilac tradicionalne svesti patrijarhalnog društva, mitsko središte porodičnog kulta. Sile u prirodi, čovekovom životu su u nevidljivoj, nesrazmernoj i naizgled nepravednoj ravnoteži. Simka umire, ali porod ostaje. Aćimova loza se gasi, ali je Dačićeva produžava. Đorđe Katić. Đorđe je Aćimov stariji sin, koji je ostao na imanju, okrenut je sticanju, voleo je novac, dukate i bogatstvo. Zbog svoje nemogućnosti da ima potomke, umeo je da se oda pijanstvu i drugim ženama, da boravi po kafanama i po nekoliko dana i kada bi se vratio kući, Simku bi i fizički i psihički zlostavljao. Bio je svestan da zveckanje dukata ne može da mu nadomesti toplinu porodičnog doma i potomke. Đorđe Katić je izrazit predstavnik novog trgovačkog sloja koji se postepeno razvio unutar seljaštva i koji je kasnije predstavljao jedno od poluga privrednog razvoja društva. Rađanje tog novog sloja na selu jedna je od karakterističnijih društvenih pojava u Srbiji prošlog stoleća. Vukašin Katić. Vukašin je predstavnik srpske inteligencije i građanskog društva u novostvorenoj i obnovljenoj Srbiji nakon više vekova srpskog ropstva. On je smatrao da ono što nude političari i predstavnici političkih stranaka u Srbiji u to vreme bila je obmana za neprosvećene ljude i takozvana hajdučija koja nikako ne želi da se priključi, jer oni sebi daju pravo da otimaju, da kradu, uzimaju ono što je državno, opštinsko i da ne plaćaju porez. Smatrao je i da Srbiju ne treba politička stranka da bi opstala, već zapravo zdrava pamet i ozbiljno prosvećeni i obrazovani ljudi. Da nije sve u njemu umrlo prema porodici i svom ocu, jasno vidimo u situaciji kada je Aćim uhapšen zbog prerovske bune. Vukašin sa pismom od vlade traži da njegov otac bude oslobođen. O Vukašinu kao predstavniku novog društvenog sloja Srbije vidjet ćemo više u Vremenu smrti u Ćosićevom narednom romanu, jer tamo će on pronaći svoje mesto. Vukašin je snažno individualizovan lik, ali istovremeno on je i tipičan predstavnik bogatih seljačkih sinova koji su se školovali u Evropi i koji su se kulturno, a ne samo generacijski sukobili sa očevima. Ideološke i kulturne razmirice, sukobi i nerazumevanje između oca i sina centralni su dramaturški čvor i noseći dramski kontrapunkt u korenima. Simka. Simka potiče iz radničke, nadničarske porodice. Ćerka je Milunke, koja je još ranije sarađivala sa porodicom Katić. Bila je zdrava i lepa, zato je Aćim baš nju želeo za snajku, da Đorđe baš nju oženi. Želeo je da upravo ona bude ta koja će da produži porodičnu lozu. Kada se udala, loše se ponašala prema slugama, baš iz straha od pređašnje bede i nemaštine, iako nakon udaje nije više tako živela. Strah da se pređašnji život ne povrati je terao da se neprimjereno ponaša u određenim situacijama. Pa na primjer, kad god bi nešto merila, kada prodaje, stavljala bi volovsku potkovicu ispod vage kako bi vaga više pokazivala. Mesila je buđav hleb od ustajalog brašna, spremala im je jela od užegle masti i tako dalje. I nakon porođaja njen se život nije promenio, tragično je završila za vreme epidemije. Simku u romanu upoznajemo u kratkom razgovoru sa slugom, potom sledi njen monolog, a onda i sukob sa mužem.
Ćosić navodi da je Simka lepa žena, ali da istovremeno nije i srećna žena. Ona je gospodarica u bogatoj kući, ali je ona i sluga svojih ukućana, prezrena što bez svoje krivice nije majka. Njen odnos i divljenje prema svom telu usmereni su na rađanje. Simkin eros je onaj koji daje život i usmeren je na oplođenje, rođenje i dojenje deteta. Duško Babić navodi, u duši i sudbini Simke Katić oslikan je položaj seoske žene tog vremena. Letopisac Nikola. U Nikoli je mistično i mitsko. On je čovek bez jasnog porekla, maglovite uloge u romanesknim zbivanjima, letopisac porodice Katića, izvršilac Aćimovih zahteva, komentator tekućih zbivanja i proteklih događaja, pamtilac slika u kojima se meša opšte i pojedinačno, mitsko i istorijsko. On je tu kao rezoner, objektivni svedok svega što se zbiva u i oko porodice Katića. Najsnažnije Nikola simboliše dualističku prirodu sveta i čoveka. On je čovek sa obe obale reke, posle kojega neće ostati ništa. Sluga, a gospodar života i smrti. Nikola je koren priče Dobrice Ćosića. Mitski ubica, letopisac i svedok. Okružen atmosferom ćutanja i tajne. Ljudi moga korena ćutanjem moraju da se brane. Za njega se vezuju razna verovanja, usmena predanja i legende. Kod Nikole se javlja i motiv suvišnog čoveka. Suvišni čovek to je tip književnog junaka svojstven ruskoj prozi 19. veka. Suvišni čovek, kakav se javlja u delima ruskih pisaca Ljermontova, Gončarova, Turgenjeva, predstavlja osobenu ličnost koja se po svojim spoljašnjim i unutrašnjim karakteristikama izdvaja iz sredine u kojoj živi. Plemićka titula ili poreklo iz viših društvenih slojeva, kao i veliki materijalni imetak, suvišnog čoveka distancira od drugih društvenih slojeva, dok ga obrazovanje i drugačiji stavovi otuđuju od klase kojoj pripada. On je društveno neprilagođen i nezainteresovan za probleme svog okruženja, ali ga istovremeno prožima svest o potrebi angažovanja i promeni sveta. Neke ključne odlike su nezadovoljstvo, neodlučnost, skepticizam, melanholija itd. Dalje karakteristike romana. U korenima Ćosić produbljuje svoju antimitsku analizu. Ako je u revoluciji mogao da pronađe elemente koje je trebalo demitologizovati, utoliko više je mogao da ih nađe u jednom dobu, koje nije imalo bleštavi oreol jedne revolucije, mada se ona smatra progresivnim dobom novije srpske istorije. Slikajući porodicu Katić, oca i dva sina, Ćosić je pokušao da demaskira nekritičko uverenje o vremenu opšteg blagostanja, kulturnog uzdizanja i jačanja demokratske svesti. Pokazao je da je u to doba postojala jasna i duboka raslojenost i jaz između gazdi, kao što je Katić i sluge, koji je u svemu zavisio od njega, kao Tola Dačić, i da je politička svest zavisila od toga što su gazde mislile i želele, a da su te gazde bile protiv prave kulture, kao švapske izmišljotine, odnosno nacionalne odrođenosti, što je naravno njima tako više odgovaralo, jer upravo neznanje, prosvećenost, strah i unutrašnji položaj doprinose da oni što duže vladaju. Koreni su i poetski roman koji donosi tok svesti, unutrašnji monolog i višeglasi u srpski roman sredinom 50. godina 20. veka. Koriste se lirska nabrajanja, lajt motivi, u dramskim sukobima ima napetosti unutar porodice Katić kroz koju se prelamaju socijalno-politički potresi vremena. Junaci Ćosićevog romana su usamljeni i sav njihov život je grč i usamljenost. Jedino ako smrt dođe oslobađa od usamljenosti i grča koji osjećaju. Ćosić je u ovom romanu dao zanimljiv fenomen, a to je usamljenost čoveka u patrijarhalnoj porodici i patrijarhalnom društvu, onako kako je on vidi kao jedan modern i savremen pisac kakav je i bio za to vreme. Junaci korena svojim neobičajenim postupcima čine drastičan iskorak iz tradicijom utvrđenog modela ponašanja, remeteći sklad patrijarhalne zajednice. Prekodirane informacije u korenima postaju nosilac novih semantičkih poruka. Usamljenost junaka u korenima izazvana je nepoverenjem,
podozrenjem, strahom od drugih, strahom od neprijatelja i od prijatelja, i od poznatih i od nepoznatih, i odatle proizilazi da je osnovna emocija romana Koreni zapravo strah, a on se izražava kroz različite vidove, kroz zavist, mržnju, potrebu za osvetom, kroz težnju za neprikosnovenim ugledom. U životu likova romana nema svetlosti, one svetlosti koju daje ljubav, plemenitost i kontakt sa drugim ljudima. Kao što je već poznato, starac Nikola u romanu je imao ulogu prologa i epiloga, kako mu je Ćosić i odredio. U njegovom prisustvu ispoljava se zagonetnost, ali i u njegovom celom životu. On sve vidi, on sve zna i sve predviđa. U njemu ima nečeg drevnog, arhaičnog i mitskog, ali u istu ruku i nečeg modernog. U isto vreme možemo ga posmatrati i kao proroka, kao volšebnika, ali i kao sentimentalnog hajduka. Nikola se oteo piscu, pomalo se otima nama kao čitaocima, a otima se istorijskoj, sociološkoj i psihološkoj analizi. To što je on bio i siroče i sluga, i rudar, i vojnik, i nepoznati ubica, nije od pomoći da se njegova ličnost razume, bar ne od značajne pomoći. Ipak, ne može se sasvim slučajno posmatrati da baš njegovim rečima i počinje i završava se roman, kao što nije slučajno ni jedno njegovo pojavljivanje u romanu. On ima i ulogu da nas svojim jezikom i pojavom, koji ne pripadaju stvarnosti, pripremi za odvajanje našeg vremena i stvarnosti. Unutrašnjim monologom Ćosić najsigurnije određuje sličnosti svojih junaka, sigurnije nego njihovim postupcima. Monolog u toj meri odredi junake da se njihovo ponašanje i njihovi postupci znaju unapred, nikada nisu neočekivani. Uslovno ih možemo svrstati među junake iz romana karaktera jednom određeni i to na samom početku oni se više ne menjaju ili se menjaju samo prividno. Kada je izabrao unutrašnji monolog kao prevashodni način da se saopšte zbivanja, pisac je svesno učinio sebe manje prisutnim u romanu. Ličnosti kao da žive same za sebe, govore same za sebe i same o sebi i o drugima. Pisac se javlja onda kada je neophodno da se direktno opisuju postupci ličnosti. Unutrašnji monolog u ovom romanu je strogo funkcionalan, njegov cilj je samo jedan, da se ličnost objasni. Budućnost nasuprot tradiciji prema Dušku Babiću. O borbi za samostalnu državnost u srpskom narodu tokom 19. veka formirana je nova aristokratija koja je nasledila uništenu srednjovekovnu Srbiju, uništenu zbog viševekovnog ropstva. Pred izgubljenim i poništenim vekovima, čija je sadržina praznina, srpsko društvo se našlo u situaciji da izabere novi put. Tražeći takav put, Srbi su se, nažalost, ideološki podelili na seosko-socijalnu aristokratiju i građansko-elitno društvo. Jedni su mislili da na sadašnjost treba odgovoriti dubljim uranjanjem u prošlost koji pripada Aćim Katić, a drugi su nestrpljivo i nepromišljeno želeli da uskoče u neko buduće vreme, prihvatanjem socijalnih i civilizacijskih utopija koje su komunisti širili kao jednu novu spasonosnu veru. Međutim, oba puta su tragična, zato što su u srpskom društvu izazvala sukobe i podele, jer ne može se budućnost graditi samo poniranjem u patrijarhalnost i tradiciju, ali ni komunistička ideologija nije rešenje, što će se videti u životu drugih naroda. Ćosić želi da predstavi da su svi ljudi žrtve istorije i vremena u kojem žive, i jedni i drugi, kako to najčešće i biva. Roman Koreni umetnički je vaskrsao jednu literaturu nepoznatu Srbiji, duboku, nesrećnu, tajanstvenu, iznutra ranjenu, rastrzanu, okrenutu novom dobu i novoj civilizaciji, a opterećenu teškim istorijskim nasleđem i gorkim životnim iskustvom. Srbiju kakve nema u sadašnjosti i kakve sigurno neće biti u svetloj i srećnoj budućnosti koju je projektovala nova ideologija. Ovaj roman je na tematskom planu bio izolovan, jer okretati se tradiciji u vremenu koje priznaje jedino budućnost, budućnost koja je zasnovana na idejama komunističke partije, otkrivati dušu svoje zemlje i svog naroda u ideološkom horizontu koji je bio pun negativnog naboja prema nacionalizmu, tradiciji, veri, bio je zaista radikalan iskorak iz duha epohe. Jezik nije neutralan, već živi duh individualne egzistencije iz realnog života i realnih likova i tako prestaje da bude opšti i poznat i prerasta u govor individualne svesti i duše. Jezik se pronalazi u duševnim stanjima i egzistencijalnim situacijama junaka.
Prvi put nastaje u prostorima individualne egzistencije, duša se oglašava u jeziku i jedino tim pokušajem da se oglasi, samo izrazi, postaje sebe svesna i svesna stanja u kojem obitava. Roman je žudnja za potomstvom, za bogatstvom, za moći, ali i za slobodom i za ljubavlju, a to su sve pokretačke sile ljudskog života i ostvarivanja sreće. Zaključak. Za kraj, Koreni su knjiga poetičkog zaokreta, čak knjiga brojnih ličnih poetičkih otkrića i povratka na izvor i počelo. S korenima će pisac pronaći onu početnu tačku u istoriji u vremenu o kojem pripoveda. I od te tačke će krenuti u svom osmišljavanju istorije. Ovaj roman je danas granični ugaoni kamen u Ćosićevoj romansijerskoj viziji istorije. U njemu su koreni i počelo te vizije, Ćosićevog uspostavljanja epohe. U korenima je Ćosić otkrio i stvorio svoje prerovo, svoj književni zavičaj, svoj zlatni književni rudnik. U tom romanu je oblikovao svoje prve Katiće i Dačiće, koji će pratiti kroz čitav 20. vek, modelujući svoju književnu viziju ipak svoga veka. Teško da bi bez korena bilo vremena smrti.